Ikaze mu makuru yacu yo muri aka kanya muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'abagenzi banjye dufatanyije kuyabagezaho. Ku nshuro ya mbere leta ya Mozambique yagize ikivuga ku ibura ry'umunyamakuru w'umunyarwanda nta muhanga Cyane wahungiye muri icyo gihugu. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya kino gihugu niyo yatangaje ko ikibazo cya Cyane nta muhanga bari kugikurikirana kandi ko bakimenye. Uwo ni Habiyaremye Clofas ukuri impunzi z'abanyarwanda muri Mozambique. Turamwumva mu kanya. Mu Burundi ho abaturage barinubira ubujura bavuga ko bukorwa na bamwe mu baherutse kurekurwa ku mbabazi z'umukuru w'igihugu. Naho muri Tanzania ituze ryongeye kugaruka nyuma yo gushyamirana hagati y'impunzi z'abarundi mu nkambi ya Nyarugusu na polisi iyo muri icyo gihugu. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya tugumana. Nari maze kubibabwira mu kanya ku nshuro ya mbere leta ya Mozambique yagize ikivuga ku kibazo cy'umunyamakuru w'umunyarwanda nta muhanga Cyane umaze ibyumweru bigera kuri 3 aburiwe irengero muri icyo gihugu. Leta ya Mozambique yatangaje ko igiye gukurikirana icyo kibazo. Ku murongo wa telefone i Maputo muri Mozambique maze kuvugana na Habiyaremye Clofas ukuri impunzi z'abanyarwanda ziri muri icyo gihugu. Mbanza kumubaza urwego rwa leta rwabitangaje n'icyo rwabivuzeho. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya kino gihugu niyo yatangaje ko ikibazo cya Cyane nta muhanga bari kugikurikirana kandi ko bakimenye. Ibyo byatangajwe n'umuvugizi w'iyo minisiteri. Bavuga ko icyo kibazo bakigejeje ku nzego z'igipolisi ziri gukurikirana kugira ngo zishobore gutanga ibisobanuro bihagije ku ibura n'irengero rya nta muhanga Cyane. Ubwo kuvuga ko bakimenye bakaba bakigejeje ku nzego za polisi no kuvuga se ko icyo iryo tangazo ryari rishatse kuvuga niki? Iryo tangazo ntabwo ryemeza ko yaba kiri muri Mozambique, nta nubwo bemeza ko baza aho ari. Bemeza ko gusa nta muhanga Cyane yabaye muri Mozambique ari impunzi yemewe n'amategeko, yari ahari ku buryo bwemewe n'amategeko, akaba yari afite ibyangombwa by'ubuhungiro, bakaba rero nabo bazi ko bamaze kumenya ko yabuze, bakaba barasabye inzego za gipolisi ko zikurikirana ibura rya Cyane. Bavuze ko badashobora gutanga ibisobanuro byinshi kugeza igihe iyo perezida itararangira. None ubwo rero abo ngabo ariko bavuga bagiye kuvugana nabo ni babandi bahakanye bavuga yuko nabo batazi aho aherereye ntawe bafite. Ntabwo navuga gutyo kubera ko igipolisi cya hano kirimo amashami atandukanye. Ishami rero bashinzwe gushakisha irengero cyangwa gushaka ibisobanuro ku ibura rya nta muhanga Cyane ntabwo ari byo ryahakanye ko yabuze. Ubwo rero ndumva kugeza ubu ngubu twakomeza natwe tugatekereza nyine, natwe turategereje n'amatsiko menshi kugira ngo twumve imyanzuro izava muri iryo perereza. Wowe uhagarariye impunzi z'abanyarwanda ziri aho ngaho muri Mozambique, ugiye gukurikizaho iki? Urabyitwara mute? Nge ndavuga nti nkatwe n'impunzi twashimira kuko noneho twari twandikiye leta tuyisaba ko yadufasha kugira ngo itange ibisobanuro ishaka ukuntu yakurikirana ibura rya nta muhanga. Ubwo noneho leta yumvishe ugutakamba kwacu ikaba igiye gushakisha. Ndakeka ko hari inzira nyinshi bizanyuramo kandi nge ndemeza ko iperereza bagiye gutangira gukora izatwereka neza aho nta muhanga yaburiye cyangwa se ahaherereye, kuko ibinyamakuru bya hano byabyanditseho cyane. Natwe tuvuga ko hari abantu batubwiye ukuntu yafashwe. Ibyo bimenyetso twarabitanze cyangwa twarabivuze. Ndakeka ko bazajya kureba abo bantu batakambye bahuruje bavuga ifatwa rya nta muhanga, bazareba ibinyamakuru bibabwira byagiye bivana ibyo byagiye bitangaza. Rero nkaba mfite icyizere ko iryo perereza rizavamwo ikintu gishimishije n'irikorwa neza. Bwana Habiyaremye, ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya uhaye radiyo ry'Amerika. Nanjye ndabashimiye. Tuve muri Mozambique tuzamuke gato muri Tanzania aho umutekano mu nkambi ya Nyarugusu wongeye kugaruka kuri uyu wa gatandatu nyuma y'aho impunzi z'abarundi ejo zakozanyijeho na polisi kubera ikibazo cy'amatora mu buyobozi bwazo. Umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika muri Tanzania James Joven yaduteguriye iyi nkuru.
ubwo bushamirane bwaturutse ku kutumvikana ku cyemezo ubutegetsi bwo muri leta ya Tanzania bushinzwe inkambi ya Nyarugusu bwafashe cyo kwemeza umunyekongo wari waje ku mwanya wa kabiri mu matora y'ubuyobozi bw'impunzi muri iyo nkambi. Impunzi z'abarundi zivuga ko umurundi wari watsinze ayo matora ku majwi 6,409 mu gihe umunyekongo waje ku mwanya wa kabiri yabonye amajwi 3,455. Gusa ubutegetsi bwa leta bushinzwe inkambi muri Tanzania bwategetse ko uwo munyekongo ari we ushingwa ubuyobozi bw'inkambi. Ibyo byateye imvururu mu mpunzi z'abarundi zitemera iyo ngingo yafashwe. Imvururu zatanguye kuva ku wa kane nimugoroba zigeza ku wa gatanu ubwo byaba ngombwa ko hitabazwa polisi. Uyu ni umwe mu mpunzi z'abarundi yahaye ikiganiro ry'Amerika. Nyuma abarundi bamaze kumva ko babatangarije abene igihugu batoye umutama bamaze kumva ko batangarije amatora atajanye n'ivyo batoye adasa n'ivyo batoye, abantu baca bamwe bagira agashavu bafata ibipankate bimwe bararandagura babishira mu ibarabara bivanye n'agashavu bari bafise. Abapolisi baca bararasa amasoro menshi cyane mu nkambi, abantu baca bariruka. Polisi yahise itangira gufata abakekwaho guhungabanya umutekano no gusubiza inyuma abarimo bigaragambya hakoresheje amasasu n'ivyuka bijyana mu maso. Bariho nk'abana bari munsi y'imyaka 18 bafashwe kugera n'ubu ntituzi ngo barihe. Hariho abagabo benshi bafashwe kugera n'uno mwanya ntituzi ngo nabo ngo barihe. Ego hariho n'abakenyezi, hariho n'umukenyezi umwe tuzi ibungenze yafashwe arakubitwa kugera aho araba no kuraba, ariko Imana yarakinze ntiyitavye Imana. Hariho n'abandi bakomeretse ariko Imana yarakinze nta muntu yapfuye mu banyagihugu. Tubona baza badufata badutwara mu gipolisi badufunga tutamenya bitwagira, kandi turabona ko dufite n'impungenge nyinshi dusanga nka kamanda w'igipolisi ariwe bita mafime, twe tumita ngo ni mafime, ahubwo dusanga reka datora abantu ntitumenye iyo batwara, bagira ngo ugiye kubaza ngo nibiki ntibishurwa n'abarongozi basanzwe baje gutwara iyo kandi. Mu by'ukuri hano i Nyarugusu abarundi novuga nti sinzi icyo twacumuye ku Mana, kuko ibibazo no kuri byatesheje umwanya turiyumvira ingene twabikora tukabura. Kuri telefoni umuyobozi wo muri leta ya Tanzania ashinzwe impunzi mu nkambi ya Nyarugusu Playgod Mbaga ntiyemereye ry'Amerika kuvuga ibijyanye n'izo mvururu zaraye zibereye mu nkambi ya Nyarugusu. Kuri uyu wa gatandatu mu nkambi hari hatekanye, gusa polisi nibo bari kwirondora ikaze amasaha yose mu mazoni yatuyemwo impunzi z'abarundi. Inkambi ya Nyarugusu ituyemwo impunzi z'abanyekongo hafi 50,000 hamwe n'impunzi z'abarundi zirenga 45,000 zahunze kuva mu mwaka w'2015 kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu ntara ya Kigoma mu gihugu ca Tanzania. James Jovini ku bw'ijwi ry'Amerika. Urakoze James Joven. Tuvuye muri Tanzania turambutse mu Burundi mu ntara ya Makamba havugwa ikibazo cy'abanyururu barekuwe ku mbabazi z'umukuru w'igihugu, ariko ubu abaturage barabashinja ubujura. Baravuga ko bamwe bibisha intwaro abandi bagatobora amazu cyangwa bakiba ibitungwa. Abaturage barasaba ubutegetsi kurengera ibyabo ariko bukanashakira abarekuwe ibyo bakora kugira ngo bacike kuri ubwo bujura. Inkuru ry'Amerika yateguye hifashishijwe abanywanyi bayo mu Burundi, turagezwaho na Desire Hatungimana i Kigali mu Rwanda. Jewe umugabo wanje tahijo rero hariho n'igihe bamutegereye yagiye yumva intambi yo ngaha hasibiwe n'ukuri n'ubu inkopira. Abo umukenyezi yidogera sabandi n'abanyororo baherutse kurekugwa araciye amezi 2 gusa bakaba bari baronkejwe ikigongwe cy'umukuru w'igihugu. Uwo mukenyezi akavuga ko bagisibije mu ntara ya Makamba inyuma yo kuva mu gasho. Abanyagihugu bo mu ntara ya Makamba mu manuko bw'igihugu baridogera cyane abo bantu bavuye mu munyororo ko kuva barekuwe bazanye ubegito bwinshi bufatiye kugusahura ibitungwa, kwiba babomoye amazu n'ibindi. Baje bamaze gushanga mu banyagihugu ubu nibo bagisibije. Ubu ugizira mufata umusangana ivyuma, ukamusangana amasupana, ukamusangana amapfunguruzo, seba ibi bwose bwuzuye iwabo, kandi kuba bashitse ngaha basuye kubura amahoro. Natwebwe nibitworohereza kuba ntituruka no kuruhuka, tuguma tubirwa ko mugabo byamaze kuba ndasa. Abasuma bareko kuva ku mpimba bareko kurekugwa binjira mu mazu y'abantu bakaba bafite amafunguruzo y'amapassport bakibishiza amafunguruzo cyane umuntu afite botike bakamena. Ivyo biremezwa na mustanteri wa komine Makamba Zuena Irakiza, ahamenyesha ko abo banyororo barekuwe bategera abantu bakabasahura utwabo, mbere
bagahakwa no kubaka ubuzima. Hariho abafashwe bivye moto bigira ko ari abakiriya batwaye ku mamoto bashika imbere bagafatira abamotari imbugita ku rukanu. Hariho byagaragaye ko basubiye kwiba wanagomba hariho n'uwahora mu mpemba aho wanagomba byashitse n'umuopeji yariko aramubaza bo yavuze ati nyarukanka ahubwo umunsubize nyandikana nigo ngende. Abanyagihugu bo mu ntara ya Makamba basaba ko abantu boronswa ico bakora kugira ntibari ibyo batabiriye akuya. Baratunga urutoke kandi inyamiramabi bakavuga ko iyo bafatanye itonga ivyo bisuma bamwe mu nyamiramabi baca babarekura mbere bakibaza ko bene kurekugwa baba batanze ibiturire. Ivyo bigashobora kubangamira umutekano w'abanyagihugu kuko barekuwe bagaruka kubasinzikariza ubuzima. Umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi OPC 1 Desire Nduwimana amenyesha ko mu gihe hari umupolisi yigenjeje nabi ntakurikiza akarangamutima cy'igipolisi ko bomushengeza. Muri iki gipolisi cy'akarorero icambere tugwanya ni giturire. Nico gituma twasavye niwabona umuntu afashe giturire tubarire mugabo ntagire ububeshera kuko abapolisi n'abantu babeshejweho n'abene gihugu n'igihugu nico kibahemba. None wogira uguhemba ugaca wongera akari wica. Kugira rero izo ngorane zive mu nzira muri yo ntara ya Makamba, buramatari w'iyo ntara Françoise ngo zirazana yarafashe ico kibazo mu minwe akaba yaratanguye kugendera amakomine agize iyo ntara agahimiriza abatwari bo ku rwego rwo hasi uhereye kuri banzu 10 gusuzuma ahari abantu bashasha kugira hagize ikiba amatohozwa akorerwe kuri abo bose biketswe harimo n'abo banyororo baherutse kurekugwa. Twobibutsa yuko igihe abo banyororo barekugwa umukuru w'igihugu cy'u Burundi yari yabatekereye impanuro abasaba kuba karorero mu guteza imbere igihugu. Cyane kuri mwebwe murekuwe mwagiriwe ikigongwe mugende muhe ikizere ababanyi bumve ko ari umuntu atashye ari umuntu mubereke yuko ubari mwebwe musigaye muri intungane kubarusha mbere ntimusubire mu cyaha ahubwo muba rimwe muhanura abariko biyumvira kuja mu byaha muhabwire muti ntiharyoshe mubakarorero mu bikorwa mubakarorero mu gukunda igihugu kugira ngo ntimusubire kugwa mu rudubi. Mwamenya ko abanyororo barekuwe kugenekerezo rya 2026 ukwezi kwa 4 umwaka 2021 bagera ku 3,000 bari bafungiwe mu busho butandukanye bw'igihugu cy'u Burundi bagirizwe ibyaha bitandukanye. Tuvuye mu Burundi turazamutse mu Rwanda aho ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri icyo gihugu asaba abagize umuryango nyarwanda kudaheza abafite ubumuga bw'uruhu. Yabivuze ubwo yashyikirizaga inkunga y'ibiribwa bafite ubwo bumuga batuye mu mujyi wa Kigali mu rwego rwo kubafasha kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'abafite ubumuga bw'uruhu uzaba ku cyumweru. I Kigali mu Rwanda umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eric Bagiruwubusa yabikurikiranye. Luwayezu Jean Paul atambuke. Iyi ni impano ambasade ya Amerika tugeneye kugira ngo uyu munsi wacu ugende neza. Ishimwe Noella nawe yatambuka yihuta. Bwana Jean Paul Ayishuti umwe mu bafite ubumuga bw'uruhu bazwi nka banyamweru arasoma urutonde rwa bagenzi be abasaba gutambuka bagashyikira inkunga y'ibiribwa bagenewe na ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Kigali mu Rwanda ni mu rwego rwo kubafasha kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'abafite ubumuga bw'uruhu. Mu ijambo yagejeje ku bafite ubumuga bw'uruhu mu Rwanda akoresheje ururimi kavukire benshi muri bo bumva, Bwana Peter H. Vrooman ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Kigali mu Rwanda yarishingiye ku ndirimbo Nge Nawe umwe mu bafite ubumuga bw'uruhu yagaragayemo aririmbana n'umuhanzi w'umunyarwandakazi Clarisse Karasira ibumbatiye ubutumwa ko abantu bose bafite uburenganzira bungana. Clarisse na Patrick bavuga ko nzizigwa no kubona nije nawe turika we dufatinije urugendo kabone nubwo hari abatabyumva yego ariko ejo ni heza huruta uyu munsi niba bose bamenya bakamera ko muntu ari n'uhundi sibyo natwe turi abantu n'abandi. Ibiribwa ambasade ya Amerika yatanze ku bafite ubumuga bw'uruhu mu Rwanda birimo ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga n'ibirinda indwara. Kuri Bwana Dieudonné Akimani Duhaye ukuriye umuryango wita ku bafite ubumuga bw'uruhu OIPA mu mpine agashimangira ko inkunga ije abafite ubumuga bw'uruhu bayikeneye. Turabashimira cyane rero ambasade ya Amerika ko badufashije iki gikorwa kigashoboka kandi rwose tunabizeza ubufatanye bwiza kugira ngo tuzakomeze gukorana neza kuko yadukoreye igikorwa gikomeye tutari kwishoboza nk'umuryango twenyine kuko urumva twarabaprocinze tubabwira intego zacu n'icyo twifuza gukora bacyumva neza baduha inkunga y'ibiribwa twatanze kuri buri muntu ufite ubumuga bw'uruhu umunyamuryango wacu kugira ngo
bimwe twariyaga muri hoteli kandi noneho batuze kumekinga showa yuko noneho abibonye agiye kubirira mu rugo. Ubusanzwe kuvuka ufite ubumuga bw'uruhu cyangwa kubyara umwana afite ubumuga bw'uruhu biba bitoroshye mu muryango. Madamu Riziki Akimpaye ni umubyeyi w'abana 3 bose bavutse bafite ubumuga bw'uruhu. Avuga ko yakunze gutotezwa n'umugabo bashakanye ndetse n'abaturanyi, gusa magingo yakavuga ko itotezwa rigenda rigabanuka agiranije na mbere. Kuri we akavuga ko ubufasha bwa ambasade y'Amerika ku bafite ubumuga bw'uruhu ari ikimenyetso cy'umutima wa kimuntu. Byatunejeje cyane. Ubundi najyaga numva kuko ambasade y'Abanyamerika itajya muri ibintu nk'ibi ngibi, ariko byanejeje cyane. Ndanabashimira, bafite ubumuntu, Imana ijye ibaha umugisha. Byatunejeje cyane, n'ibyo baduhaye byo kurya twabishimye, Imana ibaha umugisha isubiza aho bakuye, mbese baradukunze. Mu kiganiro yagiranye n'ijwi ry'Amerika, Bwana Vrooman uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Kigali mu Rwanda yasabye abagize umuryango kudaheza abafite ubumuga bw'uruhu kuko nabari abantu nk'abandi. My main message is that people with albinism are like everybody else, and we should not discriminate against them. Aragira ati, ubutumwa bwanjye bw'ibanze ni uko abantu bafite ubumuga bw'uruhu ari abantu nk'abandi bose. Ntitwagombye kubavangura, ntitwagombye kubibasira nk'uko bikorwa mu bindi bihugu. Bagombye gushyirwa muri gahunda zose mu byo dukora, haba mu kazi, mu burezi no mu buvuzi. Ndashima Leta y'u Rwanda kuba yarabashije gukora ibishoboka abafite ubumuga bw'uruhu bakabona amavuta barinda imirasire y'izuba. Ibiribwa byatanzwe na ambasade y'Amerika bigenewe imiryango 150, irimo imiryango 65 mu mujyi wa Kigali, imiryango 45 mu karere ka Musanze n'imiryango 20 Rutsiro. Kuva mu mwaka wa 2013 nibwo umuryango w'abibumbye wemeje ko tariki ya 13 z'ukwezi kwa gatandatu ari umunsi ngarukamwaka mu kuzirikana imibereho y'abafite ubumuga bw'uruhu. Ku Rwanda ni ku nshuro ya 7 ugiye kwizihizwa, ariko kubera icyorezo COVID-19 nabwo bazawizihiriza mu ngo. Kugeza ubu umuryango wita ku mibereho myiza y'abafite ubumuga bw'uruhu mu Rwanda OIPA urabarura abanyamuryango 238 baturuka mu turere 7. Imibare iheruka ku rwego rw'igihugu mu 2012 yagaragazaga ko basaga 200,000. Haba mu myigire no mu myumvire haracyari ihurizo rikomeye, bagasaba ubutegetsi gukora ubukangurambaga bwimbitse mu bagize umuryango bakumva ko ari abantu nk'abandi. Natwe turi abantu nk'abandi, imbaraga dufite ziruta inzitizi duhura nazo, niyo nsanganyamatsiko kuri iyi nshuro ku bafite ubumuga bw'uruhu. Bagira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali. Ukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Sylvestre Ntibantunganya wahoze ari perezida w'u Burundi arakomeza gutanga ibiganiro ku bwicanyi bwabaye muri icyo gihugu mu mwaka w'1972 nk'uko yabisabwe na Sena yo muri icyo gihugu. Ariko abarundi batari bake ntibabona kimwe byabaye mu gihugu ku butegetsi bwa Perezida Michel Micombero. Iki ni igice gito cy'ikiganiro muri Sanga mugenzi wacu Frederic Nkundikije yatumiyemo bamwe mu barundi batanze inyandiko zamagana ibyo biganiro. Maître Isidore Rushikiri, Nyangoma Leonard uyoboye ishyaka CNDD na Aimé Pascal Nduwimana uyoboye ishyirahamwe MAC. Igituma narishimiye cyane cyane igituma gikuru nuko numva yakugira inoma niyambara ko atashoboye kuza ngo utuvugane twumva natwo izwi mu bindi yavugira inoma kandi ari umuntu akuze kandi ari umuntu abarundi abahutu n'abandi yari umuntu abantu bazi ko batahura uvuga ukuri abarundi bagatahura kuko ibiganiro 2022 ingwano y'abahutu n'abatutsi, ingwano yabaye hagati y'umugwi w'abantu baje gukora abahutu n'umugwi ku biro by'abahutu n'abanyekongo bitamereriste baza no guhamya ubwoko bw'abatutsi. Ibyo hari ibintu bidashobora guhakanwa. Hanyuma gashaka yuko tuvuga ukuri, yaba umututsi yagize amakosa azomwagire, yaba umuhutu yagize amakosa azomwagire. Navuze yuko mbere ya sentare ibishoboye kandi si ububasha mu kuvuga sentare ya ONU, iyo dushaka ukuri abarundi byamwagiragira kandi bagizwe n'abanyapolitike n'amasimba barondera ibyo barondera bya politiki bakitwaza amoko bakomokamo baje kubabesha abarundi tumenye ukuri, hanyuma umuhutu
niyo yari mu buryo yagize amakosa azohanwa nk'umunyamakosa nk'umwicanyi n'inda yicaye umututsi uko nyene n'abandi uko nyene abatureke kugomba kubikwegeramwo amoko tuvamwo k'amoko tubona nta bwicanyi yakoze. Rego nashaka kugaruka ku majambo mukoresheje muvuga ko umushana ntibatunganye yakoresheje ibinyoma. Umuntu akoze ibiteramo nk'ivyo kuri we aba ariko avuga ukuri. Hari n'abantu bashaka kwibaza ati none wewe kuzi ukuri ni kuki utagushikiriza ucishije mu biteramo nk'ivyo? Ico kuza kugira ibiganiro nk'ivyo niki? Ivyo wita ukuri abandi bashaka kubyita ibinyoma nk'uko muri kumuravuga. Ntabwo nita ukuri. Ukuri ni ukuri kuba ariko wakwita ukuri utakwita ukuri kuba ari ukuri kuko n'ibintu byabaye ibintu dusoma mu kirere. None hari uwahakana ko itariki 19 z'ukwa kane 2022 hatabaye igitero cy'abantu kuri muri Nyanzarake muri Mabanda muri Rumonge muri Muri nuko Bujumbura yuko icyo gitero kitabaye kitatewe n'abantu bitwaje ibigwanisho biciye umuriro bitanga n'ibindi. Hari uwahakana yuko kuri iyo tariki abo bantu baje kurwana batakoraniye mu mashyamba anyaze Bujumbura kugira ngo bitegure ku buryo yuko saa tanu batangura kwica abantu. Kandi ibintu tuzi twasomye ibintu twabonye ibintu twamenye ni ukuvuga turazi yuko uwo munsi w'itariki 19 ukwa kane ndabivuga ko ndabizi azoshaka kwemera uko ari ukuri azosubira atazo bishaka bizohamenyekana. Umukapiteni w'uwo wasekuye Nasye yari yateguye amasore ubu ibiteramo byo gutamba arategura mu gisirikare no mu gihugu cyose byari byateguwe wari mu ntambo teguye cyane. Hanyuma rero iyo mu nteguro kwari uko batumira baperezida Micombero n'abandi basirikare bo hejuru n'abandi bategetsi bo hejuru muri guverinoma bakaza muri mesi. Hanyuma abarobere bari bitwaje igwanisho bagashaka mu mashyamba bajya muri katedrali bakaza bakabicirayo. Hanyuma urumva bari gusohoka bagatangura isaa 5 z'ijoro zatanguye saa 4 z'ijoro. Mugabo birabana mu nda basohoka mu mashyamba hataraje basohoka saa 2 z'ijoro y'amasaha yose ataratangura. Nuko n'abantu bashoboye gukira banakize ari Bujumbura. Abarundi bazananye inama regisi batunganije ibitero bagize imyimenyerezo bayikoreye muri Tanzania. Yambaye muri kiganiro nk'uko twabivuze no kurabira hamwe ikintu cyo gituma abarundi batabona kumwe ibintu biba byarashikiye Burundi. Ahantu turazi ko hariho inyandiko zitandukanye abavuga uku abavuga kurya ababeshuzi aho siho twohagarara muri kiganiro. Ikintu gihambaye tushobora gushikiriza cyane cyane n'ukuntu abarundi bosubiza hamwe bakaraba ukuntu boza barasoma kimwe ibintu byashikiye Burundi. Mushiya naye Nyangoma mwebwe ivyo biganiro bigize iminsi bishikirizwa mu bivuga kwiki? Yakoze Federico kuri icyo kibazo bagije. Jewe aho mbona ibibazo biva ku bihe ibyo biganiro bitaramo bikoreramo kandi sinzi banduzanye bagomba yabiteguye inama nzenguzamateka ni leta y'u Burundi wewe baramuhamagaye kuvuga ibyazi abivuga uko abizi. Ariko rero ihambaye ni ibihe ibiganiro nk'ibyo ibitaramo nk'ibyo mu bisanzwe byategereza kuba mu gihe cy'ituze mu gihugu mu gihe hari leta ihuguriza mbonye. Ibiganiro nk'ibyo bitaramo nk'ibyo byari byaratekanijwe mu kiringo cy'akakibanza. Ariko nk'uko mwabibonye abanyepolitiki b'abarundi bashyize mu ngiro gusa imigabane bibaha ubutegetsi. Nicyo bahahamiye kuja ku butegetsi gusa. Bari bagiye koko akanovera kari mu gice ca mbere caje amasezerano protokole niho hari kuvugirwa ivyo bibazo, hari bavuga ivyerekeye severi n'ibindi. Iki kigabane ca gatatu naco nyine gucanya inzego z'umutekano vyakozwe nabi rwose. Hagane coco nta na kimwe cakozwe vyerekeye ingoro konstitusiyo kubaka gusanura igihugu. Rero ingorane rero aha turi n'ubu zituruka ku masezerano muri Arusha mu by'ukuri
atagiye mu ngiro gusa ujya mu guru wari uje kuyashisha mu ngiro waratanze raporo yerekana yuko 30% gusa byari byategekanijwe ariko byakoze uburyo rero iterambere ryari kumara imyaka 5 cyane umushasha atowe yari gucamenya ko abandanya kwandika niga komisiyo haguma ibintu byose byatanditse bikarangira niyo rero itunze ryari ngaruka mu gihugu abantu rero bakabyizanya ukuri hanyuma rero kuzigura mu ntumbero y'uko nywana no mu ntumbero y'ukumenya neza mushikiranye ngo mwavuze ikintu gihambaye cyane rwose cituze iryo tuze hari abantu benshi babona ko bishobora kugira ikibazo hariho n'abantu benshi bavuga ko mu Burundi mu gihe hari amahoro ariko ikintu gihambaye cyane rwose nuko nkuko twabivuze mu ntango abarundi bose badashobora kubona kimwe ibintu byashikiye